yareka kutizera. Yesu ashimwe. Amen. Arakira. Arakira. Rero ndabakunda cyane. Hari umudamu usize kaje hano yitwa Christine yatufite kuri radio y'abantu kuziba. Akunda kuza gusengera hano yambaye ishapuri yaje. Arwaje Christine wo mu Ruziba. Yaragwaye ibere, kansera y'ibere. Ibere ryari tutse kansera y'ibere. Yaza kwisengera yambaye ishapuri. Ntangora bifite utuzu yambaye nta cyakiri. Ibihembe byo bitubyambara. Imigufi yo bituyambara. Uriya mugabo ubona ko yambaye mugufi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iri cyaha si ishapuri. Cyaha si ishapuri. Ndabona na metero yambaye rose ya libaje. Ntabwo ari ishapuri. Yesu ashimwe cyane. Nta cyaha. Kandi Imana ya hano iragukorera. Tuvuga ko Imana ya hano, Imana gusa ikorera hano, iba hano. Yesu ashimwe cyane. Ubishaka zose samedi tuba dufite amasengesho mw'ihero azabyibonera. Hari Imana ko ari ikintu cyumve. Abantu rero bize ibiharuro byinshi, pastor wa hano umudamu yize ibiharuro byinshi. Yesu ashimwe cyane. Ekonomi mu gifaransa. Uzotinya abantu bize ibiharuro byinshi. Kubera bamwigisha muri ekonomi ngo 1 plus 1 égale 2. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ibyabishimye Imana. Ubuye n'umurinzi biharana kwemera ati nukuri ndabibonye ko ari ukuri. Nawe uzabyemera. Utize ibiharuro byinshi bize igifaransa cyangwa icyongereza nawe uzabyemera. Kuko no biharuro azaba yabyemera. Akora akazi akora muri ONG internationale. Nta mwanya aronka kwa gushika kwa gatanu. Umwanya bafise no kwa gatandatu kugira ngo ategure ibyo mu rugo. Ariko araheba akazi kugira yumve icyo Imana imwibaririre live. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Eje kunze kukubarira kuri abantu bize ibiharuro nabo gutiye. Ariko ari zabyemera nawe wabyemera. Cyangwa utabyemera ni iki? Amen. Nawe wabyemera kandi byagenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turasoma muri Yohana 14 witegura nawe intani turazakubiza intani umunota umwe uzamuko medi namubonye urundi nawe udashaka wahana sengera hana maze kubona icyo Imana amaze kumugirira. Ndabona na mzee yaje Prosper yaje ubuyenzi ahora no kugira 10 no yaheruka kera. Yesu Kristo amugire neza. 14 urupapuro 142 ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Ntimuhagarike imitima yanyu. Iri jambo ni wewe rije kuri wewe. Ntimuhagarike umutima wawe wizere Imana wongere wizere na Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Gatandatu Yesu aramubwira ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo ntawe ushaka kwa data kumujyana. Yani bajyana kuvuga ni jewe nzira. Nta wundi ari inzira y'akazi ukeneye. Nta wundi ari inzira. Nta wundi ari solution y'icyo ukeneye y'indwara yawe ni Yesu Kristo. Jarene yaje n'umusisi. Yaje yabuze depression. Yesu Kristo aramukiza. Umubone kuvuga Yesu Imana yamukijije sida. None nimba sida ko wakuze uyumva je nakuze ndayumva yuko bagwe imiti yo gufufaza ibindi byo gufufaza. Ariko nimba Imana ishobora kukiza mu sida nawe iyo ndwara yawe nakanya gato. Imana yakije umudamu yitwa Belize bari bamaze kubaga inshuro 16. Inshuro 16 yaramaze kwenda mu Buhindi, mu Rwanda, muri Kenya. Inshuro 16 babaga bugurura igitereko baragikurayo. Igitereko baragikurayo. Yagenda n'ibiti bihumijana. Yari afite umutwe w'ibisazi. Ariko icyo gihe asanga mu gatoki namusengera igitereko gisubirayo. Acasubira kuri babaganga atwara amafaranga. Urabyumva atwara amafaranga. Bambara murone n'ibikigo byageze kuti ko barakubaza ko muri ufite igitereko no gusama cyarasama. Ariko uperere kuri Pentecote sinzi ava uvuye ahantu bayikabiki hajya ahantu hajya ngo iba yagiriye bayikabiki kahava
ava mu kirindiro, avuye mu kirindiro yamasa cyarakwaje, ariko dushimira Imana yarasubiye gusaba. Yesu ashimwe cyane. Bafite iyindi nda yigumira ngaho, nta kibazo ifite iyindi mbanyi, bizagenda neza. Ariko rero ntuzove ku kirindiro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aburahamu byagenze gute? Aburahamu Imana yamukoreye igitangaza, maze asubira iwabo ahantu bita Besheri-Beba. Niyo yasubiye, kuko byari byagenze gute? Ni byiza gusubira ahandi. Niyo mpamvu sizo umuntu yigeze kuvuga nutera imbere bwa mbere mu Nyabujumbura manze wubaka mu gisagara cya Bujumbura cye kugihushane. Rero kubera Yesu Kristo yavuze ngo murindire mu gisagara amazaduge mu gatumba ubakari yakwito. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Hano niko tuvuga, niko tubarira abanyeshengero. Ariko kandi umukecuru hato y'uruhindi bayita kuki mu ruganda. Nawe ndakwigisha, ndabigusabye, je mudakubabarira rero ahita mu ruganda. Yesu Kristo yakije abanyamibembe 10 hagarutse gushima umwe. Turi kumwe, hagarutse gushima umwe. Rero wewe ndakwifuriza kuba umwe, kube muri bagicenda. Ugiye gushima aravuga intahe, aravuga ibyo Imana yamukoreye, aratanga n'ishimwe. Icyenda baragenda. Ibyo rero uri mu rushengero ubwiza kubamenya, kuko Imana ikugurira umuryango, hari iyindi itabera akugururira. Ntuzogaruke utaje gushima, uzoca ugenda mu yandi mashengero. Hari abahanuzi bo ku mudugudu, bo muri quartier, hari abahanuzi b'igihugu, hano ni umuhanuzi w'amahanga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ndagusabira rero gushima kuba muri uwo muntu umwe, kuko birafasha n'abandi. Hano twasigaye abantu benshi barabyara, nabakubariye n'uburizi nabakubariye, urumva ko yamaze kugenda. Ariko nayo niwe ushobora kwiraba kuri Albert TV urayisangamo. Ariko byaba byiza ari we nyine yitwaririye ati ujya Belize. Abantu benshi barabyaye, abitwa ba Odeta, abitwa bande benshi sinabakudondagura muri abaheza, bari baratute gusama, ariko barabyara. Izo ntare zabo ziba zikeneye kugira ngo nawe umwumve tugenda ubazuke, kandi no gusengera yagusengera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nawe ukore ko gusa birakora, namuhaye impartation cyangwa mu imbaraga aragusengera bikagenda neza. Abantu rero nibatuma bagirana ab'inyuma bakabagirira nabi. Si ibyo gusa, hari abantu babiri, yandabivuga ni babiri, bari abanyeshengero hano. Ndabaha amafaranga, tugenda mukora ibyanyu mudandaza, ntibayangarukane. Iyo bayangarukanira nteko ucanayahereza abandi, si ibyo gusa, bakorera hano n'abamakinga y'amafuji, harimo n'abari mu protokole. Amakinga y'amafuji kuyo mwaza bari deplase, aha turarose imodoka, turose B8 baca baragenda. Ndiko nabo bari bantu ko bameze, so rero hari n'abandi baba baza barondera akazi bakarose, bagaca basubira muri bya bindi kurara ngari buzima. Wegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabivuge, hari uwitwa Claver, sinzi ko mumwibuka, nigeze gusengera cyangwa akazi k'imodoka, muramuzi? Ntabwo numuzi. No kuri sinabesha, ukwezi kwa mbere yataza kigira cyo, ubu sizi yagereye. Yarasenga no kwezi kwa mbere. Amen. Amen. Rero harageze igihe bajya bagendesha imodoka kubasengera, bikibaza no tubasengeye na lift baduhereza lift. Tubihagarike tugeze